السامي ذا سمت الليل ناس اليغنى القبايل يفرد ذاكرة مورا يالي والنادي توالي فاسدار في ولي أني صوتك كرام حسمتك والنبي ورجيني نحبس نكلم للصلاة في فكام يتجي سيدنا فلاني أساسي كمالي ميزان فاتت الكرام نكون إذا غفلت اليوم نكون تفاتت مغلي نكون تيمس دوزان نكون تامورت ذيك النيم نكون إذا القول تزيري نكون تيزاغ دوزان نكون تيزطر تيري تلمس ذاك اليوم نكون نزمري ثنيري تسجيم أفوسوري ترقيم غف ثلويث نزمري شوال. Je vous passe Monsieur Farhat Mahani, donc le président de la Kabylie, qui va vous parler peut-être dire deux mots. أزل ثلون نوصل صور الفقديديم أدنفك أفوس المعونة يتنغنى في الينسل. Au nom du peuple kabyle, je suis là pour apporter le soutien à tous les combattants de la liberté en Libye et à travers le monde. Kadhafi est un criminel. Bientôt, il devra répondre de ses crimes devant les instances internationales. Son régime est fini. Nous souhaitons démocratie, liberté et respect des droits de l'homme pour l'avenir de la Libye et de tous les Libyens. Et je vous remercie.